Leto 1330. godine. Balkan je stajao na ivici velike promjene. Tri sile, Srbija, Bugarska i Vizantija, borile su se za prevlast nad regijom koji je bio razjedinjen, istrpljen ratovima i političkim spletkama. Vizantija, nekada gospodar Balkana, više nije imala snage da sama odlučuje sudbini prostora kojim je nekada vladala. Zato je posegnula starom taktikom, da okrene susjede jedne protiv drugih. Bugarski car Mihajlo III. Šišman sklopio je savez sa Vizantijom protiv Srbije. Plan je bio da Bugari napadnu sa istoka, dok bi Vizantija udarala s juga. Dvostruki udar koji bi srpsku državu razbio pre nego što uspe da reaguje. Bugarska vojska bila je brojna, iskusna i uverena u pobjedu. Šišman je čak poveo i savezničke odrede Vlaha i Tatara, što govori koliko je ozbiljno shvatao ovaj rat. Srpski kralj, Stefan Dečanski, shvatio je da nema prostora za grešku. Umjesto odbrane tvrđava, odlučio je da neprijatelju izađe u susret. Potez koji je mogao donijeti potpunu pobjedu ili katastrofu. Dve vojske sreli su se kod tadašnjeg Velbužda. Ono što ovu bitku posebno čini zanimljivom jeste da borba nije počela odmah. Bugari su stigli prvi i očekivali su srpsku vojsku tek za nekoliko dana. Vojnici su se razišli po okolini u potrazi za hranom i plijenom, uvjereni da imaju vremena. Srpska vojska, s druge strane, kretala se brže nego što neprijatelj pretpostavljao. U zoru 28. jula 1330. godine, srpska vojska je bila već spremna za napad. Napad je bio brz i razoran. Srpska teška konjica, oklopljeni vitezovi Nemanjiške države, udarali u trenutku kada bugarska vojska nije bila postorena. Ključnu ulogu imao je mladi princ Stefan Dušan, koji je predvodio elitne odrede. Savremenici beleže da je udar bio toliko snažan da su bugarski redovi jednostavno popucali. Nastala je panika, a pokušaji reorganizacije pretvorili su se u haotično povlačenje. Sam car Mihajlo III. Šišman bio je oboren s konja i teško ranjen. Prema nekim izvorima zarobljen je živ i umro je ubrzo nakon toga. Smrt cara na bojnom polju bila je psihološki udar od koga se bugarska vojska više nije oporavila. Ovu bitku Srbija je pobedila iako je vjerovatno imala manju vojsku. Vizantijska vojska nije stigla na vreme da pomogne saveznicima. Ova bitka je praktično uništila bugarske ambicije za dominaciju na Balkanu. A mladi Stefan Dušan stekao je ogromnu slavu među vlastelom. Vaša odanost me ispunjava ponosom. Što će ubrzo imati političke posljedice. Samo godinu dana kasnije, Stefan Dušan će zbaciti oca s vlasti. Drugim rečima, pobjeda kod Velbužda indirektno je dovela do pojave najmoćnijeg srpskog vladara u istoriji. Nakon poraza, Bugarska više nije mogla voditi ofanzivne ratove protiv Srbije. Umjesto osvajača, postaje faktor koji pokušava da preživi. Srbija je naprotiv dobila slobodu delovanja. Nije više imala ozbiljnog rivala na kopnu. To je omogućilo Stefanu Dušanu da narednim godinama osvoji ogromne teritorije Vizantije, Makedoniju, Epir, Tesaliju i delove Grčke. I 1346. godine proglasi Srpsko carstvo. Jedan dan borbe otvorio je put najvećem usponu srednjovjekovne Srbije.